David atual thi thu mi then khat phei chuan airfield venga in ngai saklum na ti hiala an soi thin chungchanga thu thar beng verzet a om le ta David arwala kutlak tuar ve nunna chan ve talo jok laldu saka chuan bong kon police station a January ni somthum pakhat sang ni le somni panga khan FIR a thelut ni in riat ani a laldu saka FIR thelu copy kan nei ang te be chanin report kan siamange Facebook social media a Dev Hamarsia Mizo in ti chuan nimin January ni somthum pakhat sang ni le somni panga zandar som pakhat le minute somli pakwa khan airfield thi nakal zel update ti thu pui mangin du sakan voin ni somthum pakhat January sang ni le somni panga khan bong kon PS a FIR a thelut ta ti in aziaka Dev hi ama tongkam takin airfield thi nakal zel chungchanga inrol nakanga veinen tingam hial Justice for David movement a thanem ngai berber te jinga mi kha ani amel mangle aril rusu khlek khachiang du te chuan video kan lo siam to video thu pui injiana hnuaya kan phaulana khwan ennon le mai ni se tul lo over taka David ate thian dun lo diriam hrep tu te future hi a bright thought talawani ti in puria ta changte kam chuak ni om tak aziak lang tel Defa hi a Facebook thuziak be chana soi chuan puria ta changte hian biak atuma ma se meetinga atela wangin anin be mai theilawa thimhlim tlailam dar rukvela anin be thei chau ni in aziaka hei hian laldu saka FIR thelu lain a om velawa a phone camera mangin FIR thla ala lo ti le puria ta changte emo midang nen atang emo in FIR photocopy hi adong ni in alang achan chu Dev hian bong kon PS kota David anu tlangwal pakhat laldu sakani om tak le puria ta changte te thalak le FIR photocopy pheng ni chau a phau chuaka FIR pheng ma saberemo thuma hruai ne na ni phei chuan phek khat aya tampo ni thei chu a phau chuak tel ve tlat lo Defan kan thian pa ati Michael Siak eng Nicholas YouTube channel nei tu chuan laldu saka biang biak na nein Defa vek hian du saka in puan na video tia azia chu YouTube lama mu le ngai thlak thein tun hnai deuh mai khan upload ani a du saka in puan na video ti chu ani tu ka puria ta changte chuan David anu le laldu saka te hi an chen na airfield venga len chilin atlo ani ome puria ta pon atuk mai khan David ate in le laldu saka te in tlom ngai takin awatlo chuak kha ani a chumi atang chuan FIR hi loir chuak ta ni in ka hria ti in aziak David akha damdoi in panpui ni ma se enkol man lowathi ani ti hospital record atangin a hriat theya thi dan pa nga ya thi talo chu airfield khobial tu bongkon police station chuan case aziak luta police te chuan kota BNS 105 mangin thubuai an thelu ta ani kha police thubuai zia lu ne na in kung kain mi engemozat man ni in he thu zia lai hi chuan judicial custody central zela la hren an ni bail petition alu wange ukil lamin be chan tur evidence an zon wang ti po chiang taka hiat lani ri lo ma se postmortem result chungchang te David Khan pastor sum arungei ti lam hoi thuleng vel atamta em maya David anena airfield VDP officer doble kutlak tuar venge laldu sakapo wau ani awanga thudik soingam lo ni te po in soithan ani a YouTuber enge mozat te po in laldu sakahi mai chana an kom to a an kom na video te po edit lo deuh hlira upload an ni to hlom laldu sakachu mithen kha chuan athu ain kokal te an ti a athu adang lam ngun lutuk te po an ti a YouTube comment chi sang video en tu le ngai thatu te ngai dan chi sang share tur le share tur a om ta treu mai si a rin om lo ti in mi ten an mutleu da ange ti ngai dan anei wange
aruka norna awam wang ti po hriat lovin kha chen thom nei lo tum reng thin khan January ni som thum pakhat sang ni le som ni panga khan bongkon police station a FIR a thelu ta ni in hriat ani a FIR be chana soi chuan BNS 120 manga rorel saka awam theinan police nena azwal kauta ani kan ti theyang BNS 120 hi sarkarin mi te dop tur le hrem tura aruat mo phurna apek ni lovin in puantir be sein emo in puantir tuma tu emo kut athlak awanga hrem theina dan akoka bongkon police station khuan BNS 120 be chana thubuai alozia lu chuan laldu sakachu tute emo in puantir tumin kut an thlang ni in police laminan pom tinatluk aniang mase police case te hi an mani police te kuta ato mai lawa thutluk na siam tu la an ningai heklo ko ta thelu le ni in ko chuan fin fian ate mangin ro arela thutluk na siam chau thin chu wang chuni mo laldu saka FIR thelua hian kuthlang na hnu ma lan theina thalak po thelu telani laldu saka hian atir khan film khur thula a tia thla alak nual arin omlova police lamero chuan tangkaina ala nei da lo moti in thla anlak sak nualin arin omthung heti lai hian phone camera mangin thalak chi sang sang alo dar ta chuai chuaya video interview an nei lai te po in laldu saka taksa a vuak na hnu ma te chu mu thein pholan chuai chuai ani police ten laldu saka FIR hi an hnol ang nge pomin anjir chiang ngala fin fiana te khon khomin ma an langal ti hi he thu zia lai hian kan threman lova thu thar belchian dol kan hriat tika kan laron update ve le zel tura ngai ila tuna chuan laldu saka FIR photocopy hi I han bel chiang te ang atir lama kan soi to ang khan laldu saka FIR photocopy hi phek masa kan mu tel lawa wangin athu pui fun chin chau aron pholang emote reng kan mu thei chin atang hian I han bel chiang te ang pangana chutia chumlo le toplawa kan thian du na min soi sakron ta ka chuan u davita mang ang le na tilutuk chuan vuak bel zel kan ni lo nan a upazok ani awangin a in puang der taringota keipo chuan chutia u davita zokin nat bel lo na tur trik a hai chu ka hriat thiam pui ve hal maya chu wangin keipo chuan ka tor bel to lo na turin u davita chuan a poisa ruk a in soi ruk tak ringot hisap chuan cheng sang khat min pe ve ti in kalo thwal ve hal zata helai bi ka lo lang chiang ta chu davita le laldu sakate khan tu te amo kutlak an tuar nge ti hi ani panhina chuan kutlak zui zel an ni lo be sein anin puang der pathumna atorna ti ne pa a om thei be sein laldu sakan davita ruk zinga mi cheng sang khat dong angin a in chal palina davita khan ka poisa ru ka mi nge laldu saka hi cheng sang khat ka pethen atilawa ama laldu saka zokin cheng sang khat min pe ve ti in kalo thwal ve ngal zat ati parukna chuta u davita chuan pastor poisa chu aruk tak tak tlat lo wangin a poisa ruk adana a soider le zel na huna duty ho tenen anwa en thin po chuan poisa ada that tak tak chu anwa mu thei chuang thin ta si lowa duty ho chuan min vuak bel chho ta zela kan tuar na sakhop mai min vuak na te chu ana kan ti em to a akhat moi to kin ngai dam kan dila mang ang taka trap truaw chunga min voto lo tura kan ngen ngoi chung po in min va chun zom zel si a helai bi ka lo lang chiang ta chu pakhat na laldu saka chuan u davita chuan pastor poisa chu aruk tak tak tlat lo wangin ati panhina davita khan a poisa ruk adana asoider ani mel pathumna adera in puan na ni ta chu duty ten an soina mun anwa en po in tangkasum ruk anga soichu tu ma in khoya ma englai ma in an mulo palina poisa ruk bo thuruk na ni oma soi huna an mu lo zela wangin duty ten laldu saka chunga kut an thlak an ban san lo pasarina
chutia min vuak vole ri grab chho rei tak ema wang chuan ka thian pa u David chu a chaw thokhat to hle a kan thom no te min hli tir veka kan boxer ke korte nen chawa chuat lai le dreng kan ni boka u David azok ero chuan thil engma a hremu mal to lo a che thei to lo a unconscious to ti a hriata keyero wan nei thlak takin kala har tha thei ram rama heng chung zong hian kanu le u David anu te po in trap chungin kan veng duty ho hena min ngai dam ram tur le min vo to lo turin an lo ngen ve reng boka chung kan nu ten trap chunga ngai dam le riat thiam na an dil na zong zong te po chu ngai dam an hekin duty ho chuan an vau shok let zok hlawa helai bi ka lo lang chiang ta chu vuak vole ri grab reilu tuka wangin David a chaw chheman pani na dop chun zom emo vuak chun zom emo ani lain David a ero ni kho helawin alo om han to pathumna ngai dam tura ngen saktu nu pani te po duty te hian an wawa an frog let pariat na chutia midop na chuan omzemu mal tak anei thei tak si lawa wang le u David a ber chu an vuak na na lutuk le ril rumang ang le she om ti lutuk po chu alo unconscious chho tak achina chuan duty ho chuan avoi ni na atan u David a tel lovin pastor ina chuan min chuk pui le a he mi tuma pastor ina kan zu kal le po hian duty ho hian ama a VDP officer kan in puan na anga in puang chun zom turin min hril lok veka chutia kan in puan ve ber to a chuan pastor po chuan min ngai dam thei mai tura kan ngai awanga duty ho hian pastor ina min hroi thale kher kha ni omin ka ngai ve maya thadeu le phur devin u David a che thei to lo tel lovin duty ho then khatte ka zui thave le ta a helai bi ka lo lang chiang ta chu David ani kho hriat lo hnuwa atum ni na atan pastor chen na laldu saka kha hruai pani na duty ho chuan laldu saka chu VDP officer anin puan anga in puang chun zom turin an hril lok pathumna heti lai te po hian David chu VDP officer che thei to lo khopa chawin a om mek pakwana chutia pastor ina kan om lai chuan kanu le u David anu po chu an ron lut ve a an ni po chuan pastor hena chuan mangang le trap chungin ngai dam an dil ve ngal ngonga keipo in kadila ma se he mi chung zong hian pastor hian keima hena emo kan nu te hena po ngai dam thu emo in nem na thu a chak chuak lo hrim hrima helai bi ka lo lang chiang ta chu pakhat na nu pani te le laldu sakangei po in pastor ngai dam na an dil pani na pastor ka atangin ngai dam na thu a chuak lo somna chutia pastor in atanga VDP house a duty then khat tenen kan chole nu chuan in vuak zui a om to lova ma se u David chu ami hring zo to lo ti chuata alo mut dan atangin a hriat maya ka khongai le ril runal tuk chu u David chu ka bo ngala u David ti in ka ko chiam chiama abianga ben harle tumin ka beng nok boka ma se u David chu min chang tura om to silo duty ho po chu an mang ang ve ta hle ani ang u David ke korte nen chawa chuata mu chu athom no hak tir turin min ti a engtin emo chuan ka hak tir ve maya chu min nuwa chuan duty member then khat te chuan u David thi chong chu aizol lama an phur chauta ani helai bi ka lo lang chiang ta chu pakhat na pastor ina atum ni na atan an kal le nu chuan laldu saka vuak zui ani talo pani na pastor ina tanga an kir le nu in David an ni khwa a heto lo pathumna David a silfen hak tir turin laldu sakatir ani palina David a chu silfen in beltir ani nu in duty then khatin thi chawngin aizola damdoi in an panpui kapu he ka FIR thu hla atang le min vuak ka tor na thalak u David a chung ten VDP officer min vuak lai vela thla min lo lak sak ve hlaute thakhat aliam to nuwa po ka kut vung la re thei lo te
ka kal zonga ka om lana thok vel lein kal tlat tele ka torna zong zong tele tun thlenga ka eizon na bol hlo pai na tak ngel po kala tho thei tlat lo wang hian khongai taka dan lo danin min soi sak shrep a phal lo BNS 120 voluntarily causing hurt or grievous hurt to extort confession ani angin le BNS noya section rem chang anga kachunga kuthlei len tu te hi min chui chua saka min rem sak turin kangen che ani tin kan boruak ton me ka hian keile kanu te ho kan ril ru amang ang ema chuti kara vauna in ri grab na titi kan veng chunga mi tu ten emo an ron nei awang tele udavita thita ka tornat chauve hrim hrim awang te ka taksana te po alo dam ve vat ka be seina a thon chau tak le zel awang ten du thu samarangin FIR karon thelu tamai lo hi khongai taka min hrethiam turin kangen nga la che itan puina dil tu laldu saka sonof thangzawa let bollo paina veng airfield aizol dated aizol December ni somthum pakhat sang ni le somni panga ole laldu saka FIR chungchanga kan hriat tel tur chu he FIR ziak tu hi mizo tong thiam takani lova zia zom le zom lo turte thu in la lon nal le chiar nuam turte mizo tong zia dan dik a hriat te chiam lo awangin spelling dik lo atama typing error po anga hle thu soi zia dan direct quotation amang lo tuana direct le indirect speech azia khrang lo vaule vuak ba ka kuthak ani awanga zangna domna aphut lova abei sei lo ni ngei turani chu tiang lam hoi chu zialan ani lo thlachuang fe ni to ma se kuthak ani awangin ataksa alasil ong renga eizon na na le sumlak lu na turchi na ram deu ala thok theilo he FIR hi atira thelu ani lova tlai khon nuwa a thelu chana vau ani wangani ti aziak langtel laldu saka hian IPC te FIR ti tele dan kai noi thumal te a hriat chian em arin omlo viau lain a FIR a hian BNS 120 anga malak sak turin angena voluntarily causing hurt ti te grievous hurt to extort confession ti thu te hi a chiar fo to thinin arin omlova tun ma ni lovin tun hai atang deuh chawa a omzia le ako po hre chiang thar ve chau ni in angai thei chu mi omzia chu dan hremi tu te emo in an fin chua ni in alanga chu chuan tlai khon huwa huai sen na le pau khauna asiam sak te po ani ma na khola chu chuak tu hian laldu saka emo alung rual pui te hnen atangin kujiakin adonga chu tiang diak chuan aziak nge tu emo in asoya adikteta asoi tu soi angin aziak ti po hriat anilo aenga po chu lo ni se aziak tu asoi tu khola chu chuak tu ti vel thuar thama chuan buk thei anilova police in he FIR hi an pomem he FIR be chan hian thu buai an ziak lu tem ti hi apoimo lai ber ani zok ato bera chuan he laldu saka FIR thelu hi FIR photocopy a alan dan chuan tarik an ziak sual ani email December ni somthum pakhat sangni le somni panga chu hun lo la om tur kumin kumtop ni tur khi ani a January ni somthum pakhat sangni le somni panga a thelu ani boxi chuan December ni somthum pakhat sangni le somni pali khan an ziaka chu thakhat chi avei le nu nimin January ni somthum pakhat sangni le somni panga khan a thelu ta chau em ni ti hi ngai tu tham takani FIR in ziak tarik hi adik lo miawa wangin police lam te chuan laldu saka FIR hi pomdon po ni se adang anzia tir le in arin oma thei pato padika anzia that le nu in an thelut non ani chuan chu police tan po apom tlak to ma na pom tlak ani loveti in police lamin an hnol kan ti na ani lova hnol po lo ni se FIR hi voi khat mai lo deuh po thelu non fo thayani ti kan soina mai ani